Singwetera search number chabo 0111-161-500. Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwanchumo ligiriria andonsi atubwatirite ekero cheregire chinsenye chiabona magoroba ekionga chinsenye asenchira ere yobo ikirano erionkomanye ayo twabere tukugusangiriria asemeze ito ya mangana maya isaransoke koletere yemo aseyemo kurugaiga Getembe TV asekionga chinsenye DJ Atsan nere tukubwatirana nere kwene kiri ne chibicha byago ikeire nayo muligiriria uregari asensemo ya Facebook na bugo YouTube na Getembe TV ekero tugandire sangeyemo aseyemo kurugaiga Getembe TV bunabereka gutwikira asemeze ito ya mangana maya nchini konkuru kwa rutuke muntu tobasaga usukale genda kuligereria Getembe TV. Tuguchaka ekionga chinsenye ya mateyemo kurwa ase kinyorukia boega imeye wodi ya Nyakoe ebungeri ya Kitutu Church South imeye county ya Kisii igechanirete uburuiri butamanyiri obwo bwabere boko bwata abana babo na kubalemeria omweri oye gosiria amagi mabo kurengana muno mugaka bwenkeyo Richard Masese nigakorera na gotebabuna uburuiri obwo nigo bwabere bwo goita abana bayabamura boikabono baikire batatu Unikito dipo nasanya nasangani ya mateyo noro bochuru asenchira yobo. Ase emiaka gwetani etano bono enkayo mugaka Richard Masese kurwasekenyorogia kiaboega yugotoke wodi ya Nyakoe nigo bono bagenderete gwetera amakongu maega y'abana babo kubwatwa n'uburere butamanyiri kubairira barabuo kolemara nabande goika gusiria amagimabo. Ekoruyeze Masese yo Masese ndi seitonka agaga nanywa matumuzipati uyo tukaje tukamenya tukanyara abana saba bakule bana batatu nangina kamusaka kwa in fact nande bare mai babere tinayo muromo abana varwarite abaira bagusumbukenga bakukina uya Aikemegata Achakum Osogoli Aikaransanse Aikrapacum Pararpi Taliquim Konokuat Quamu Quamuskibucha Kuba Ikire Miakas Savaguchiu Navahochak Vokomu Wachaku Wata Ikrapacavano Vaikavasira Tirapana Conduence Gusangana Frederick Masese oyue otigareta senke yo buneriso nigabana bamwabo bakoiborwa buya bagenda ase skuru kolendekera baikire myaka 5 nebere bachaka kolemara na omwali oye basire magimabo tukarali oduikaranso oduikaranso odusi onenge gero bakomuno ndegirangaliye ingana no batine ibintu bitayo byai kamusabasi oninto tigarete no mugako Omugaka Richard nigo akoerera ogokonga kubugima anene gwokorera abana baiga ayega maega rogusira kwa mamumu abo yobetega konyora ebirengererio ebinge ebibya mwirire tayari gosirio bugima na gutigia amateyo gechandegete na omorero no bokong tasima kata ketege pira gotine macha goitra kata etego sene chaba ko beka omwe kya tukonya kumburi mwiri cho
asebirero nabo igoko mata kwa mayanda amanene nigo baruro kuboria gochia sabasamaria bari no moyo bugwancha kubakonya abana baiga batigareta sebisero babere konyoro burwaria nabo igo konyoro nonyene ndagira nchika kyote watu baminda watu baminda nchipali ba nkonye bana banyoro bweni tabanyo ndagira bakuri kera tinko nya kwanda kasinti ka bana banyumba sinza ko jigocha chikupali yo cha bakuri kuroiga ase kinyoro gia kiaboega eyue gotoka chinsemo chia kiore mewodi nyako ebunge ya Kitutu Chache South rene gonkoro kwa Dipon asanya abana kenyero babonyandie ka umukubo ime yabo sotisengera account ya kese nigo bagenderete kurera uyu mwabo uyu nyatse ko bakagoitwa goikogo kwa aso kona chana chwa nemyoro nyagusera James Bogita nigabete gakumirana amuna makwiria ye asenchira ere yobo tutukanu asengenjo nigo babete bakumura chibesa bwate naboigo esimia ye koibwa naboigo ekalimigwa naboigo ya mateyo nigo bono yabereke gusaba obwene butoke asengencho uyu makwiria yo botutukanu naboigalenga yo bororo ase omonia chombe uyoro monchuria ase chiro ya mugunga ne chichiro chide chinyinge umuriketo Gilbert Kobe twaliganirie orobotyo wetira no gwitwa asentera erembe muno ya James Bogita oyukonyoro umonchuria gwetugo usechiombe ase chichiro ao ime ya mugunga na isiko niko bono abamenyi bensemo yekinyoro kyaye banyagiri ko bagusaba nye serikali nyako bagikuimuka igatambukiro ucyase ukoimukiri ikigo cyase barwanyako bakumusagana sambiri ngo akirwesini nkuboli kweli wakirango nyakundi sini anko waigireka watai baba na igireka ko mucyo sarekire mwana sarekira abira makomo kabo ndinki anko ogito aitiru atumira bamura bamurire gucyabunjira kure wana nyuta na kure wana timanye tingaki ko ndinki bamubuniga kibogito mtata iba akibingi bamubuniga aki asi ono kuchaka gwaka chisimi gwakira baminto agontebya abande chisimi chirimete agontebya maana na berege niko batebire buna ase kuru ase provincial administration okonyimbonya mbora yobonya ko boko baro ase batebire buna tambugiro kya gwango mono ase gochikorigi bari bamuitete na kira action ko bakonya ala manyinga manene ndayaneka yanyeka mono naga nikurigereri gatebanda ke nabe kunyareka na manyinga benyarisega tikatumo minyoki ko nabatarerete ejaketi eri atarerete meuko atarerete atataketikurushugo lakini kukwana taliku nafikanga saa 1:30 na saa 2 hivyo akiwa katika hali hiyo ya kutoka Mogonga kuja nyumbani kufika hapo kwa njia katikati umbali kwa kama 700 meters kutoka nyumbani. Hapo ndio alipatana na hao wakora, wakamufamia, wakampiga panga 2 kichwani. Na huku alikuwa hakupata nafasi ama hakupata mtu wa kumsaidia, lakini katika hali ile ya kufamiwa akapiga mayowe. Kuna poma ingine hapo ambayo ilikuwa karibu. Akakimbia kwenda huku lakini hakusaidika. Alafu na tena akatoroka kutoka hapo, akakuja juu, akachitembelea na miguu yake hadi hapa nyumbani. Atire boigonga usaria nigo bogenderete ko basense meyo okibagombororo wetira no okonywa kwa marua sense meyo gento batebire buna bono nigo getambukiro getakire ko mukigo mono erikorenta abo twererwa sense meyo. Tukamkuta mahali penye alikuwa amepigiwa, hatukuenda huku juu, alikuja hadi hapa nyumbani. Tukamchukua kutoka hapo penye alikuwa amewekwa chini. Bogita nigo akoinyurwa muno yo mugwa baria bare gukora ubunchiri ase chiro ya mugonga na boigo utabwate mangana nunde mugwito kwaye nigo gwabатire abange no mondo komane na sense meyo muna bagoteba ngori boteregete mbe kurwase nsemo yabo machoge wa chache account ya Kisi Maritane nje Gilbert Kobi
Siasa nigo chene kigwa asebirero imiya nyamagwa ewodiri yabeno ebunge nyaribari chache county ya Kisii asomoyiga obako wekirano nabarai au hegati yabo oyo kabero muwaziri bw'ekiseni Ezekiel Ombaki Machogu oyo kuliya ekirogo cy'obujumbe imiya ebunge nyaribari chache Daktari Joseph Birundu amonigati yabarai banda bange kuri county ya Kisii ukwana chinga kicho nigo babiri bagusegeta omulembe imiya county eyo nakumwakire ko Daktari Fred Matiang'i aseganga yaye yokuliya ekirugo ky'oburai bwense asobochorya bonene boli bosyo umurikito Daniel Ontiri otwareganirie orobotyo Okwana asomo igoyo lituko lya lero Machogu nigo chinga kecha singirire okwanira kuwania kugutora mulembe ase county ya Kisii elikorwania na gusiria chisegi no gutirwanirwa kwa mulembe ginto gegutebania no nyana magendero esinyego ya okwanu ngegeta iyo umore mnatenga wa mrantura umore mnatenga ntore ngesinyo umore mnate mimi niwaambie kitu moja, tuwache mchezo. Leo hivi tukiongea lazima tuweka amani katika Kisii county yetu. Chinga kechicho niko boigo abolia kubatesigwa hasiganga yo mwako gocha boigo oboli mugusi kubatesia Dr. Fred Matiang'i ngana boigo yabe kwa chinguru na barai bande Jengo liginde kurukianya liwali chache kyo buchumbe. We know where we have come from as a society. Muno munyalibali igeganya libali gatigati tomanyi taze to alule monto takuru ororo atosoye ngoro amasaba Dominic umwako mwabo gaiga bangina atigire gaba mwabo intu tomanyi tenga kitogo chikokombanya libali yabona Birundu ni ofire ende kiumbeke mo kyomuske Fred Okengo Taki 2027 obasoro ile momweki ekura yango no Birundu hasense moyaye nikubega kwaniro kugania kugukinirwa kwa sekta yobochenu boigo boli mubusi gochamo na gukwana nilio gelimo na muno chinga kechiga trocha sobochori bonene bomwako gocha wechiri bubere na 25 nebere. Hii hospitali dispensary ya Nyamagwa imeanguka, imekaa hivyo, haina madawa, hakuna anything inaendelea. Akuje mweke budget kidogo, mulinemu hiyo dispensary Dominic Kirecha. Hiyo ni ya kwanza. Nyake bako dispensary hapa chini mheshimiwa Tony alijenga. Imeisha, imemaliziwa kila kitu. Ni kupaka tu rangi na kuleta dawa. Hiyo Bwana Ubebo, Your Excellency, ongelesha First Lady and the Governor, the Speaker kwa hapa weka budget, paka rangi peke yake, weka machine, huyu mzee aweze kupata dawa hapa karibu. Ya tatu, sisi hatuna vita. Jamii ya Mkisii imeamua, tuko safari moja. Lakini kama hata jamii ya Mkisii tumeamua na tumejua direction yetu, sisi hata wengine wanaongea tuko nini, tuko wapi, sisi tuko direction moja. Eto wato mwano ito, mwana tusigete, mwano tokonyire nsi ito yonsi ipi 2027 mogusita kutata getikoro kiwa matemwana na matema chao chokora. Na ndingo kora. Mogo sinugokora yona gotebio mwano monene obebo. Umwako yo mobwoko otigarete. Next year, Your Excellency Ezekiel Ombaki Machogu. Your Excellency, wewe ndio unaenda kupigia gavana hapa Nyaribari. Mkurubu terega taseni kia gatembe kurega se bunge ya Nyaribari chache hasi kaunti ya Kisii litera nengoro kwa Daniel Ontiri. Omongino yo mumu boraka kurwa basbo itangare Jacqueline Muramu Sioli nigo agusaba bokonyi bwabene asosomia abana baye abo babete bakurangirwa nagosoa ase university unabono omwana ede na Musiori okogenda e university ya Kisii na boigo Brian Musiori okogenda e university ya Tangaza aya ngwetera buna kurwa omuchoye obete kugosambwa na bagaseriwa nigo bachite na komenya ase ofanije yamo na nigo bono baganelibwe kurwa ase ofanije yo obokongu bwaye niko bwabete boguchaka korengana nere chingaki omusachoye abete kagusira omwaka bwekire bubere na 2023 na kurwa chingaki echo nalyo mumuro mwabo omusachoye abete gakubaseria na boigo kubasambira chinyumba ase boiga abete gakuira chindemero chaye Muriketo Gilbert Kobi otwaleganirie orobotyoruo uno mongino yu aganitiko Ungina oyomo umuburaka kurwa sensemo ya basi boitangare
Jacqueline Moran Musiori nigo agenderete turanirira na bwo kuranirira abantu bae abuo korengana nere banyako bagucandika gwitera no gusira ko mugakoye mugakona alenge moyo gona alenge bya twale ko kole biashara bya itu twalindite familia itu bya twale ko Chicago twabwate tugo ya itu bana baitu bali kunywa mabere siabe yo njarangiri omulire nibo yane onjarangiri niyo iriro bole mubwane bono nabeire ntande gitenjera igoro ntarocha senguru na sengochi abamate bane banyatenge abamate bane bakiuma chungu akina sabira semoli akimuligeria abana bamosiori akimonkonya abamate abana bamosiori omino batandikire njero igoro batabwatia sibakuru na sibago. Jacqueline gakweresera buna ukinga kimwaka wanyate ko bagusira nigo bamenyete buya kurinda nyeranya ko bagusira erene amate yaye y'abana 5 na limo bagaserigwa na murumu abo mugakoye eri bagachikomenya ati ase orphanage ali ne familia yae no monginoye nchonsi ali ile siku gaki abantu bamitonkonye gaki abamate ne serikali gaki abana inchi abana Kenya gaki munisaidie mali mtaweza. Sina wala nyuma, sina wala mbele. Haki ninabaki kama ninahangaika mimi ni mama mchane. Ni abate abana ubanyako bagosomera orphanage abo banyako bagosoma kiskuru au asebono asabana bae bonsi babere banyako bakorangira ubucha yese university. Unabona yuko mwana uyo ganiri kwende university Tangasa University oyo ndaga ne iriagenda Kisi University. Ibu atienjera no yonde naro rururi grade 9. Abande mbarona barobale school. Ono gaki abantu bamintu ngosaba bokonyi olinya sara kunigaki ankonya zakunyara ono nigasabire nka muamatonde bwensi gose musamari onde bwensi obwate okuganya okuyanya ko bwako musira koira abana obaye ase university namba yane yesimye 07 18 70 68 26 asamali tanja kirini mora akyo yoraga ni gonkonya abuno akombekera gitorukia yari kigonkonya oyo mani gakwenda Tangaza University no yonde ni gakwenda ase University ya Kisi asibona sabire ogusaba kwa bene gukyasi bari baranyari ko bakomukonya mechanda yawe nabegendereta asenyi toranya ko bakwira no gukyasi umukirenya ko bagosoka asenyencho yobwoba bwochi gosaganwa na murumu abo mugakoye James yabenya undi agachakatagura chinyomba cyane naenda agasamba akangule nibo yane kahira cyambe cyane kahira chimbuli cyane akanyanya chimbuli cyane nararinge kuri asensemo ya basi boitangare constituency yabo basi account ya Kisingo riboteregete ba Marieta Nenje Gilbert Kobi Togo tigana na yibono mwanchomo ligiriria nakogenda Sorobot runde umukonyi bumuraiwe kyama gya Jubilee Dr. Fred Matiang'i nikaberiga kubulia bamenyi bensemo ya kuria kogendera komenya no murembe bosio bubochorio bonene obubole obosio kwana boigo nikaberiga kulira yogo chikwene kibuna na chikwirania amalemonsi yabakuria ayo abetega kurwa ne serikali chaitire ekiraraso ekirugo nakoba bumuraiwe Brian Nyakundi na ikirana somo sangirikanoye na kutwaliganiria roboti. Si mnajua vile tutafanya mwaka ujao? Nase etaro iyo musike umunyagitari Fred Matiang'i asensemo ya kuria na boigo Isebania abwase abakagoikerana nerombeye kiama kya Jubilee iliko yakera ekoko busio bwechikura cy'umwaka bocha ukwana ime yomochie Oisebania nigo omusike Fred Matiang'i abulia abamenyi benseme yuko gendera komenya no murembe na boigo obwamo kiagera amangana yechikura nigo agocha na kogenda. Tunafanya biashara hapa, tunaegeza hapa. Ndugu zangu, siasa isitutenganishe na isiuchumu usalama wetu na umoja wetu kama Wakenya. Mambo ya uchaguzi ni mambo tunaweza kupanga kwa sababu tumepanga hapo mbeleni. Uchaguzi unakuja, siasa inakuja na inaenda. Tukae kwa amani, sisi Wakenya tumerefuka. Si Wakenya mmerefuka? Si mnajua vile tutafanya mwaka ujao? Nionyeshe wale mnajua vile tutafanya mwaka ujao. Mambo mengine unajua hata hakuna kuongea. Sisi tunanyamaza tu, tunajua vile tutafanya mwaka ujao. Na ninaomba tuende kwa hiyo safari kwa umoja, kwa upendo na tushikane na wale wengine wote.
Nase ensemo yae umujumbe w'ebunge ya Kitutu Church South Anthony Kibagendi nigo abolia abamenyi benseme iyo ya Isebania na boigo egesaku ky'abakuria komwa okoboko Fred Matiang'i akiagera nigo abwate record engia ase ogokorera abakenya emeremo nigo boigo agikeria umurai w'ekiama kya DCP Rigathi Gachagua ase ogosiereri ebisaku binde ase ensemo yo kwamereria serikali. Nyinyi mnajua Fred Matiang'i ni kifaru ya kazi iliyofanya kazi katika Ministry ya Communication, kwa Ministry ya Education, kwa Ministry ya Interior. Nyinyi wote mnajua kazi aliyofanya. Wewe Rigathi Gachagua, ningependa kukuambia sisi tayari tulikuwa kwa opposition kabla utoke kwa serikali. Kwa hivyo kuja polepole, tuko tayari kufanya na watu kazi na watu wa Mount Kenya, usije ukatudhulumu. Nase ensemo yae umujumbe w'ebunge ya Kitutu Masava Clive Ombanegisairo nigo atebabuna nigo murai bwense umusike Daktari William Ruto abeirega kwirania ensemaega ase chinsemo chia masomo obochenu na boigo obulendi asense. William Ruto, education umeharibu. William Ruto, afya umeharibu. William Ruto, security iko chini. Wewe ndio goon number 1. Kwa hivyo 2027 watu wa Kuria wamesema William Samoei Ruto. Ginko lipotelia Getembe Ritariane Brian Nyakundi. Abananchi abo bagutumike para ekuru chinsemo cha Bondeka kogenda chinsemo cha Nyando cha ibere kubwatania miruka imeye woderia ya Nyamaiya imeye kaunti ya Nyamira nigo bale nekibako gokera kubwatakana n'igitambukiro cy'umujumbe bwensemeyo omuske Stephen Mugaka wesokya na korosya epaliyo ekuru chinsemo cha Bondeka uche chinsemo cha miruka na nigo babere bakwera na gotababuna epaliyo nigo yabere gesaligete asege kigetambe na terigo egento kyabereye kwirira obosombi guturubaniwa ase chinseme kiriko bono babere bakwiranira biya uchiase omujumbe ase ngencho kubanyura na kubaroselie pale yo unenchereye mu yoko barorobelia obosombi bwabo. Fatgad Gisemba otwaliganirie orobotyo Nebi rengererio bya bananchi bebwodi ya Nyamaiya abo bagokeire emiremo umubunge obo umuske Stephen Mugaka abakoreire yo kubaroiseria chipara ekyo anene kyabeire kigosareka mono asengaki entambe asamalia tane nguru kubifo notiso igonguru korwa West Mugrango Nyamaiya ward Bumanyanya village. I want to appreciate our MP West Mugrango Stephen Mugaka sengenjo a conductri a job werengi ya sana atorosirie para kurwa ekorukurwa echangzoni yaliyo gari ya Chabondeka ya Tirimboka yaenda kuchimangongo yaenda Marara yaruka yaenda kuchimate mausi yachikubwatana neye korumiruka kuchigetali ajaiga negati ya makongwa yo barugwetira kurwa maega just fanyanga ukigwara kuruchinsa muchabo kiamboli amona chakioye epare yo mine bwa mangana epare koru nyama ya guturumbuka chinsa muchabondeka eyaringe para getincha fwembe tikware goeta na gari guse pigipigi no aina barwaire baite tu akaimukire nemete lakini bono nera at least kuchimasosa maate no aba murabaito be chipigipigi bako togwete shortcut kuchimiruka epara in fact nera at least mbiere bono gwikera boniga teribo bebuna toroje chesa maleta ngoro kupiria nyabo kikireki ingano ga igabondeka kona junction ya Marara na Mangongo epara mune ya tu chandi na kurubondeke sukuru goro tipigipigi cyare kumia no nekero muntu uri goro kwega mate efrat okonyaranga kwa korereki kwa umire lakini umweshimwa na akore gasingi yasobuyengi kubwatekana naya nigo abamenyi aba batumekire chinga kechi na kumugania umubunge Stephen Mugaka poigo kubayenekere bona ipara yakoroisiwa yaroisiwa ase birengo biria bibwenerete one pare mwesimigo twagosabaga kisuwanja kwaho pare no kwabige to morom padu pare tiraera pare na bono tugora kwirana na mbuya mono kera kurwe junction baka at least yange na Marara no ikirete oso morom igobone pare mwesimigo to sabaiga gaki mwesimigo Steve Mugaka kwa heshima yako onyekoro morom kurumarara gaso tigerete ike karuta
ase ensemo yende mbakwanira estima guchime ekenyoro gia kimwei ntubwati umuriro asenari kwabegete umuriro kabeka kana ni ari kwa chagete juice na kimwei yaito igamu guchimurembe mate guchibugechi muriro ntubwati chipost chigistima tema tobekere umuraje gasyo genderete gukorero terimbe ningiye nguntu appreciated Ingo reporter gatembe koraiga sekenyoro kya mang'ong'o ekyo kegotoke meye ward ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira inche Fatigad Gisemba Togo tigana nayo abana kenyoro bagetuka eyo gotoka ime Nyamaiya ebungeria ya West Mugirango ime county ya Nyamira nigo babere bagwesokya na kubolia omujumbe bwensemeyo omoske Steve Mugaka anyariko bagako babekera chinguru cy'umuriro eriko yanekya ngurubale asomosunte kelima na kogenderera na magimabo akera lituko bunabotambe gukwana lituko lero ekero balinge kurago nere Tom Kimaiga mumanyi nigo babere bagoteba buna asenga kintambe nigo babere bakurigia estima kurende omukyobo nigo tarareta matunda ndonsi asekeribuna nigo bataraba bakonyora chinguru cy'umuriro egento kyagerire besokirira itukulia rero nakubuli omujumbe anyale kubakagwe yasona nigati eriko bakonya kwenekya konyora bale chinguru cy'umuriro Jasa Marieta ne ko kwa Tom Kimaiga oyo momanyi fire chelda ye kenyoro kyagetuka gente getangani getuka gaiga enge na migingo tole ese ngenjo miaka na miaka antwanya ko estima twaye bwatire gochese power twaye bwatire gochase obisio mochumbe paka nyali tikeri mo mochumba arenge se kanisa ya matongo twaje paka akatotebina ingemeti nyange sitaiga estima nya ya chire lakini wono kowerio miaka mwaka elire twali obekire chira around iga na nyone rieta ndiyo na kigekogera bari baito twabatebia asogwanja kweino omochumbe ayento agotebeti naga iga nyone ke kwa chagete campaign egente getangani twagosabete ne estima oche goetana naga around iga estimero munagatiga iga abantu torange 200 ntobwatie estima asa Marieta nenguru kwefarini kerubo erinde nchari nchegente getangani ngosaba ma koruna kanyuome tungache enseye stima na nako yerora pi igongumeti munenseye ensekie no abana tobwate boka no mwaki mbari gokora atoko batei babo gorie bitabu baira no nyama ya mata estimera sobora bare bachi gokorre myaki ororo gaki utagwancho mochumbe gaki tokonye gaki estima korutu akabyare tuntu anakora stimaga korutu akanyuome tuntu anakora stimaga gaki twasabiro tokonye gaki tokonye abana baito mochumbe basome gaki tokonye bara baito gosemba some bara mokire intubatu gotokora bantu asa Marieta anguru kwano kwatei mwaka nyambwani no ndige tukaga iga ndoche nga asengo tara na tari rangenyo gweta stimaneroro atari ke masare ga gweta stimaneroro wone kenyore yito nyano murayo korigikura ise gotoka ngambu tukare gocha gosiga iga muntu to komanyanga bantu mamenyete mara kini tura abantu abange bono nari gosaba iga omwesimi wa Steve otari gwanja na intu otororera mabira otobekere estima yo kaiga erine na yo gambe tutam bono tomenyete ebibe ya tokororera kera maguta aborire mesuma tokogora ne mesuma rero yabere faki erieta yangorukera mensi abusiburi waka gorukorioba aiga tujandegete bara estima geto jandete abana nigo bacandegete bakogenda gisukuru abana bagoika gisukuru baseri kubwatekana asetayo bakonyora no ana ase bagosomera umwana akoe wo mwoki gende okore igentu kyabore gyakora gyakorigereri Mancho moligereria hasoro bocho urutonyoro mutimo komoke aseke unga chinsenye kolende to basago skale asege kagetari getambe nkuiro nande elio ngendere gukomanya gende gutoro boligeri burobya ime yagetembe TV.
Samaria Tengor kwa James Barale Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College iliyotoka Limongoni, Kitutu Masaba constituency ya Nyamira County. Kitutu Masaba Technical College ya serikali iliyokoa abana courses au chubundi na ndabone gendege tangani ndatikora werene lingam yamono asoko to abana Woje College na especially during the May intake na ndabone ngo batangasira tolenga September intake ndoga endelete kwa admit abana elinde baje basome baje wekonya sama tukagocha esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College ibwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies azibakwigya Agriculture and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering azibakwigya Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ngwigya bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwigya bale ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na wigo na network system administration asinsema ya electrical and electronic engineering ngwigya bale electrical installation na wigo electrical engineering asinsema ya cosmetology ngwigya bale hairdressing wigo mbabwate fashion design ngwigya bale food production yani cookery na wigo food and beverage production wigo mbabwate course ya driving kuchasibali bonse baragane kwegera kugenda Kigali. Abana ba Conservative College ya Kitutu Masaba koyo gubale government scholarship koyo gubale higher education loans egiye kubakonya sama somabo na kwakana inyomba na ande koyo gubale constituency bursaries. Kuna bono asabali bakuru Kitutu Masaba constituency umubunge honorable Kilibu Kisairo kuba support yale sana soko baji bursary na ande n'iki constituency chinde kiriki tretane ne chonsi twaigwananire n'egisi TF funds baje baba support ya soko baji bursaries yenda cyo muri ndabatelinga leta abana Kitutu Masaba elinde basome banyore skill yera abakonye asama tukagocha yama asamange yabo okubatalira ase skuru yiga kusi obakirisi nigutasi chilamba chabo 0743480999 kusi 0782490068 nabono intake y'umutinyo September nigo egenderete ayirira Mwachomo ligerelia karibu nande asentunde ya kabere kiunga chinsenye elio ngandere gukumanya tuko chaka kurwa sekteria yobo chenu mwaziri bobo chenu umuske Eden Duale nigo abere kago tababuna sha nigo egendrete go kolemirimo asenchire yobo kiranu nigo yabereke go konya ba Kenya bange asechisemo imeyensi ya Kenya gukwana litwela lero kurwa senyumba yobro ya State House nigo abere kago tababuna balibonzi bagendete go tababuna sha teligo kora nigo abereka gutugutera lechinkwa necho nagotaba nigo yabereke gokonya aba Kenya bange na nige serikali egenderete kubakanira kibesa asichinyagitali ekero bakwenyolera obokoreri. Healthcare workforce is very critical to the transformation that we have done. Today you don't see any disputes. No more. You have sorted out, you have helped us to sort out the internship issue. We have sorted out all the CBS with our doctors and nurses. You have allowed us to recruit 5,000 new nurses and midwives to make sure that we reduce as a country, our maternal and newborn mortality rates. And Your Excellency, we are about to finish with the Council of Governors, we are about to finish the study we undertook. And you'll be very happy, man, because we might be having below 200 in terms of maternal mortality rates. That the data we are using is the data of 2019. And many of the partners, Your Excellency, will agree with us. Your Excellency, finally, the Social Health Authority, the Digital Health Agency, and our county governments are ready. This center is live.
The number is working. What remains is for you to hand it over today to the people of Kenya, Your Excellency. Because this is history today we're making. This is one of your signature within the healthcare ecosystem. And I am sure the naysayers, Your Excellency, if they say SHA is not working, then why have we paid 170 billion in the last 18 months? Nairobi County is the biggest recipient in the primary healthcare fund. Your Excellency, today you are finishing the journey, you are finishing the circle, and members of parliament here will agree with me. The many questions that used to come to parliament, Your Excellency, was that the Kenyan will be picked by an ambulance. He's taken to a hospital and the hospital will ask for a deposit. Maybe they don't have that deposit, that amount of money. Then they go to the next hospital. Then they go to the next hospital. In the end, that patient dies inside the ambulance, or even there's no ambulance to pick him. Today you are making history by making sure that emergency care, as provided for in the Constitution, is going to be actualized. Omaraibu ensi ya Kenya, Daktari William Ruto nigabereka gotebabuna aba Kenya bonse nigo babwendete kwegwa ebibande wanchereria kwanda gwonsi gotayo. Okwana litukule rero kurwase nyumba y'oboro ya State House chenge kyabaga kumerana na barai au begisi namo nigo abeire kagotebabuna aba Kenya nigo babwato obosibole imeyensi ya Kenya kwenyolera ebibande batali wanchereriwa na kubwatukige kulegetindi kucyase bonsi au bagochikuru ebibande ebyo babwate ogwanchereria gocyase aba Kenya bande anane kurwa asichinse mogete. Tumeamurisha ya kwamba kila Mkenya, sio ya kwamba vitambulisho zitapatianwa kiholela, hapana. Tulisema ya kwamba kila Mkenya achukuliwe sawa na Mkenya mwingine. Hakuna tofauti ya Mkristo na Muislamu. Hakuna tofauti ya mtu wa Northeastern na mtu wa Eldoret na mtu wa Kiambu. Sote ni watu moja. Tunatambulika sawa sawa chini ya katiba ya taifa letu la Kenya. Sasa mtoto wa Northern Kenya, wa Wajir, wa Mombasa, Lamu, wa Kisumu, sehemu zote zile za Kenya, sasa watakuwa sawa wakati wanatafuta vitambulisho. Jambo la pili, mulinieleza ya kwamba wakati mnaenda katika haji kule Saudia, wengi wanapata matatizo kwa sababu hatukukuwa na consulate ambaye itasaidia Waislamu, na kwa sababu sisi ni taifa ambayo tunamwamini Mungu na tuko na imani katika maombi, tukasema ni vizuri, na mkaniuliza tuweke consulate ambayo itasaidia ndugu zetu Waislamu wanapoenda Maka na Medina kule Jeddah. Leo tumefungua consulate, tuko na consular general, na vile mmesema hapa, safari ya kwenda kwa maombi kwa taifa letu, kwa maisha yetu, kwa maisha yenu na jamii zetu, sasa inaendelea bila matatizo. Vile vile ile passport office ilikuwa imefungwa kule Garissa, tumefungua. Kule Mombasa iko passport office, na leo sasa tunataka kurahisisha wale ambao wanataka kusafiri, hasa kwenda katika maombi, wasiwekewe vikwazo, waende watuombee, waombee taifa letu, waombee jamii zetu, ndio Kenya iweze kupata nafasi ya kwenda mbele.
Wanchomo origereria narayikuru aseke onga chinsenye asubutuku bwa lero ntugwakirembia mwana ya bene asenge nchu wanja kurigereria nabego kugendera kuyegena Gatembe TV kore ndegendera gutwara ubutegereri burubya uburigereri burubya nabego kugendera kwegokeria emiroberi otware obutuku burubya nche nigonkuru kwa Ruth Kemunto DJ Atsan to watiranenere kwene kirigene chibicha byago ikire nabona nigonko gutiga no bosemya bwa Gatembe Pagaka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo Dorome, mangana mazi, pangina ninjo. Beteyo, nanu mukusia tebana ki, bwanji bwamangire ntegora bokoriye. Naki, bwanji bwamangire ntegora bokoriye. Igabona umanyete okomanga emotekariri kwali kuri no cyomo tegoro, oikomange okona komanga kwa mange bichepi mange banga, biroba dole gukimanga. Asuma ko lino ikero motego yalo se kwaro lyochi no bwancho wono to gote akero kene useno musike musiko kali uchikusikana useno buyage to kuri ko rwasegete woika a bwancho bamangire woikote gore o manyese musisi yo chakerete bwancho bwamangire ntegora bokoliye otegora kabso manya ngakimbe mesisi ngakia merete ngakyo no so amerete no manje ayo nesigani kwa no uchikuliya segete anyenge to kuri kere na buyagete Nekego mukusia tena bwanchi bwamangire ntawora bokoli oikote oikoli bya kabisa eliyegere enkwane yibwendere naki bwanchi bwamangire ntawora bokoli naho mukusina batebete Pagaka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo Dorome, mangana mazi, pangina ninjo. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka miyomo cy'obusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwase che company ao obusi bw'ingano amavuta y'ikimini kurwase che company ao amajani kurwase company lya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibigo bakonya amabati kurwase company lya MRM aywale ayechi size ao gabego ne chirangi ao nkonya bale black sheets egati bintu binde binge inyira nka mbabwato bokari obunje bunabono uyebo bosombi gose transportation mbabwato bokari bwa forklift asibigo bokari bwa buchi customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agirira rero bikumbolire bintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyirangi namagacho Safaricom wigo no tukutuka sakro ku JM Towers angina credit bank ime yomucho bosongo bakere simgo transact number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ine, kwa biri gukoria ebintu